بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبلينك يا إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينك يا اتفوفا كاستا حجي اتدهادا حجي براكم تقوفي لبا أفري في ديدمي تربة فادا كاستا الراخنا خيستي وربين كين يفد إن شاء الله تعالى akkaataa hajjiidhaa waan jaamu isinii dhiheessuufin jibbaata godha. Maaliif namni hoggaa dalagaa takkaa fuula deebi'e dalagaa san akkaataa siidhaa xiqqaattus irraa beekuudha qaba. Dalagaan tuni fardii rabbiiti. Dirqamni kuni waan namni mirqaanumaan akkanumaan lafaa ka'ee dalagu osoo hin taane waan tokko nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nama barsiisee ummata sahaabaa isaa qaraasisee irra kaa'ee خذوا عني مناسككم أكدت حجة هنو أكنا أما يسين قرسي خناتنا الرابرة أكنت حجاجي نبي كي صلى الله عليه وسلم صحابة صابر سيسجد أكما سان أكسن ديمي إلى قيا الرتي نبرقه خناف نمني حجي فلوتوكو واي حج الرا همتكو خربي سالافسي بيخودا قبا حجين تن وانك آمان دلغن اللي هاتاتو irra hedduu siidhaa waan qaaman irra dhaabbatan malee oduudhaan namaan galleellee haa taatu namni tokko oduu irraa qabaachuudha qaba. Tartiiba kamtu kamitti aanaa maaliin godhuu qaba, guyyaa akkanaa maaltu narraa eegama, waan ji'u beekuu nama barbaachisa jechuudha. Mee waan ajaa'ibaa takka tana qunnamtiin isinii hima. Bara tokko amata 3 dura hajjii namni biyya sanarraa dhaqe laalaa rakkee namni tokko osoo hin beeyne waan tokko seenu yoo bara dheeraa kana masgida jala fixee osoo guyyaa tokko waajiba rabbirraa waan takkan gaafatin umrii isaa dheertuu tana fixee maallaqa harkannaan hajjii dhaqe rakkina akkam akka nama mudatumee oduu ani naqunnamtee nama dubbiin kun mudatte arge kan isinii hima duuba. Namni tokko nama biyya sanarraa hajji irraa kan ture yoggaa namni hajjii dura dhaqee gaa hanga qubatee ture guyyaan arafaa ga'ee asirraa deeman minarraa deemanii arafa dhaqan. Namtichi kun arafa dhaqeetuma zuhrii salaatee yogga zuhrii irraa bahan gama makkaa deebi'e duuba. Maalitti fudhate inni amma akka saati yoo saati dirree arafaa dhaquu jechuun akka nama dirree iidaa dhaqee salaata salaatee galutti fudhate zuhrii salaatee tuma waggaa jam'aa zuhrii salaammate imaamni salaammate qaxxitaa achirraa deebi'ee makka deebi'e jechuudha. Namtichi kun yoggaa hajjii findhee waa'ee mina qubatanii guyyaa 4 moo 3 dhumee san booda makkaas deebi'u namticha kana makkasitti dhufne duuba. Aboo isaa as jirta ati eessa kutte jennaan bar salaateetiin deebi'ee guyyaa arafadhan san zuurii yogga salaannu asumattiin deebi'ee jee duuba. Laala dhaabbanni arafaa zuhrii booda namni zuhrii salaatee arafa dhaabbata inni immoo salaata salaammatee gale duuba. Namtichi kun hajjiin isaa achi baddiga. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam alhajju arafa je nabiin sallallahu alaihi wasallam haj arafa kunnaan hajji wanni jala achi kutte duuba jaarsuun agaa afaanin biyyattiin galu waan qabu firraa makiinuma jala ciisiti makiinarra haa baatu jee isaa olii gaffiigu kana dirqitti qabne duuba. Namni tokko beekumsaan waa dalaguudha qaba. Hajjiin rogaa 4 jajjabaa kanarratti hajjiin jaaramti. Ihraama wanni jan hidhannaa wanni jan jiraachuu qaba. Xawaafni jiraachuudha qaba. Beeyna safaa wal marwaa deemuun jiraachuudha qaba. Arafa dhaabbatuun jiraachuudha qaba. Haalli rogaa 4 kanarraa tokko yoo hafe hajjiin namaa sirrii ta'uu hin dandeessu jechuudha. Mee yoo rabbiin keenya fedhe inshaallah akka rakkinni akkanaa kun isin mudanne jecha akka hajjii teessan keessatti rabbi hajjii teessan hajjii qeebalamtuu isin haa godhu. Rakkinni akkanaa akkam isin mudanneef jecha waan tokko haqaceelfama namaa ta'u as keessatti isin dhiheessuudhaaf ijibbaata godha. Namni hajjii godhu yeroo hundaa'uu beekumsa xiqqaa ofii qaburratti hirkachuu osoo hin taane nama waa beeku gaafachaadha. Ammas osoo biyyarraan deemne yeroo amma biyya jiru kana keessatti bakka nama waa beekutti dhihaate maaltu hajjii tiyya balleessa maaltu tolcha yoon akkam godhe gaariidha yoon akkam godhe rakkina qaba
akkamitti hidhachuu qaba maalin godhuu qaba maalirraan eeggachuu qaba ammaan ollaa isaa nama waa beekuu dhihaate waan takka takka oduu keessaa beekuudha qaba akka hajjii nabii keenya sallallahu alaihi wasallam je'ee khuzuu anni manaasikakum akka hajjiin ajii akkasi taatu jecha amma gama waan niyyannee deemna nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hoggaa hajjii dhaammannaa tajaan hajjii isii keessatti ummatatti dhaammate nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hajjii san booda deebi'een hajjiin waan silaa diin jedhamu ummatatti hajjii dhaammate san keessatti guyyaa hajjii san hidhate nabiin sallallahu alaihi wasallam hoggaa bakka hajjii irraa hidhatan gahan sahaabaasaa hidhannaa sadii keessa tafedhan akka filatan ajaje duuba hidhannaa sadiitu bakka kana jira yoggaa bakka hidhannaadhaa geenye hidhannaa sadii jira hidhannaa sadeen tanamee tokko tokkoon inshaallahu ta'ala akka gaddeemnu kanatti wajji laalla hidhannaan dura namni tokko hoggaa bakka hajji irraa hidhatu gahe qophaawee yoo dhiira tahes yoo dhalaa tahes waan isarraa barbaachisuun qophaawee yoggaa akka ammaasii gaddeemnee fiduu deemnu kana bifa kana yoggaa qophaa'ee bakka hidhannaadhaa gahe hidhannaa sadeen keessaa takka laallatee hidhachuu danda'a hidhannaan duraa umraa hidhachuu jedhaniini kuni maal jedhaniini maa yusammaa bitamattu'i tamattu'a jedhaniin duuba rabbiin quraana keessatti faman tamatta'a bilcumrati ila alhajji famastaysara min alhadyi rabbiin quraana keessatti dubbate yoggaa bakka kana gahe namni kuni umraa hidhata miiqaatuma sarraa umraa hidhata duuba baatii hajjii tana keessa yaa maal jaanamtichi kun yoggaa kana labbeeyka umratan jaa duuba wanni deemuuf silaa mana hajjiidha umraa hidhatee deema amma duuba niyyaasaa qalbii isaa keessatti umraadhaan godhaa niyyateet afaan saatiin ol baasee labbeeyka umraa jee hidhatee deema maal janiin kana tamattu'a janiin namtichi kun yoggaa biyya makkaa dhaqe maal godhuu qaba namtichi amma umraa hidhatee deeme kun maal godhuu qaba yoggaa makka dhaqee makka masgida ol seene xawaafa dura beeytiidhaan namni dura masgidul haraam ol seene wanni inni godhuu qabu rakaa lama salaatuu fi kan osoo tahiyyaan masgidul haraam xawaafa jedhaniini yoggaa dura ol seene xawaafa بين الصفا والمروة ديما سعي خنجامو بين الصفا والمروة يقا ديمي ثم حلق راسه متى ثاني هذا يواوني قبابسا يو جدون ساتي في جدون حجيدا ديرتو تاتي متى ثاني قبابسا يواوني هادتا نمتيجو خن أما عمر الراهي كتججو لدوبا hiikkatee taa namtichi kun amma wulii biyya makkaa tana keessa hajjii hiikkannaan qabu hidhannaan qabu firraa hiikee waan silaa dhorkame hundaa'uun huccuu isaatis ni uffata axiraas ni godhata yoo warri isaa jiraates itti hajamus ni danda'a hajjii umraa isaarraa hiikkatee taa jechuudha. Namtichi kun amma akka hidhate kun guyyaan 8ffaadhaa yoggaa ga'e zulhijjarraa baatii zulhijjarraa guyyaan 8 yoggaa ga'e yoomu tarwiyaa kajaaniin kana. Namtichi kun amma manuma isaa jirurraa mana bakkuma galurraa akka guyyaa dura gaafa biyya sarraa dhufee sanitti huccuu isaa ta'e hiraamaa uffatee dhiqati qaama isaa dhiqatee qophaa'ee manuma isaa kanarraa labbeeyka hajjan jee bakkuma amma jirurraa guyyaa 8ffaa hajjii hidhata jechuudha. Maal jedhamti kun labbeeyka hajjanii jaamma duuba. Ganaama akkana deema namtichi kun maaltu isarra jira nama kana akka dalage kana maal godhuu isarra jira waa lama dalage amma waa lama khauf danda'e guyyaa duraa umraa hidhatee dhufee umraa isaa fixatee hiikkate guyyaa lamaanii yoomu tarwiyaa guyyaa jennu kana guyyaa 8ffaadha hajjii asirraa hidhatee gara minaa deeme hajjii isaatti fufee fixate maaltu irra jira namticha kana wareega re'ee takka qaluutu isarra jira waan umras kophat dalagee hajjis kophat dalageef jecha hadii waan jaam famas taysara min alhadii rabbiin quraana keessa jeesan qaluu isarra jira kuni amma irra caalaa ihraamaati jedhaniin namni re'uma qalu tanaa jecha maallaqa kana dheefa firraa hidhannaa taadheessa kun irra caalaa hidhannaati yoo re'ee qalu dhabe immoo soomana guyyaa 10 soomana salaasatin fil hajji wa sab'atin idhaa raja'tum tilka 10 kaamila rabbiin quraana keessa jeesan namtichi kun guyyaa 3 achi soomanee naannawa makkaa yeroo jiru osoo guyyaan hajjiidhaan geenye guyyaa 3 soomanee san booda yoggaa asi gale 10 soomana fidiyaan isaa tamaamii kana hidhannaa sana tamattu'a jedhaniin jechuudha. Hidhannaan lamaanii
yoggaa bakka hajji irraa hidhannu geenyu nuti amma jiddumattuu wanni walii himuu qabnu bakka kanatti hidhannaa keenya uummanni bakkuma boolee xayyaara seenurraa hidhannaa isaa hidhata jechuudha yoo xayyaarri kun xayyaara Itoophiyaa ta'e miiqaata waan hin beekneef jecha bakka irraa hidhatu beekee waan siin himneef jecha hogguma dura Addis Ababa irraa kaatu hidhachuu qabda boolee irraa yoggaa bakka xayyaaraa jirtu jechuudha yoo xayyaara Suudii rabbi si qunname yoggaa bakka hajji irraa hidhatan gayan bahar gubbaa siifi manduuba hujjaaja hajji hidhadhaa jedhaniin namaa himan jechuudha yoo xayyaarri haasanin ta'in ta'e immoo akkaataan hidhannaadha boolumarraa yoggaa kaan hidhatanii seenan talamaanii maali amma hidhannarraa ta jirtu hajjii qofa kophaa hidhatuu jechuudha kana maal jedhaniin ifraada jedhaniin duuba hajjii kophaa hidhatuu jechuudha suni akkami an yuhrima bilhajji wahdahu baatii hajjii keeysa hajjii qofa hidhachuudha duuba maal jedhamtichi kun hoggaa hidhatu niyyaasatti niin hajjaa jechuu niyyate labbeeyka hajjaa sauti isaa ol fuudhee labbeeyka hajjaa hajjiidhaan owwaadhee hajjii hidhadhee jechuudha maanansaa amma kuni hajjii qofa hidhate jechuudha namtichi kun hoggaa makka ga'e maal dalaguu qaba amma kun yoggaa makka seene xawaafa alquduum jaaniiti xawaafa dhufiinsaa jechuudha xawaafa alquduum jaanii makka kan mana ka'abaadhaan xawaafa duuba بين الصفا والمروة ديما ديمسي أما إني بين الصفا والمروة ديم خون خولي يوغا حجي داف بين الصفا والمروة يوغا عرفا رأس ديبي أن ديما سنرا بكا يسابو أدوبا سعيين بين الصفا والمروة خون يوفد بين الصفا والمروة ديما يوفد مو في الراديس بودام فتنم تجوهن دوبا يوغا بودام فتي غافت أواف الإفادة مكة يربي فدي عرفا رأديبي طواف كعبان طواف سنبوس بين الصفا والمروة ديما يوار بين الصفا والمروة ديما غافا عرفا رأديبي سن طواف ملي بين الصفا والمروة ديمو إسان برباچسو نمتجو هنگا أما هنگا طواف فتأته تكاو بين الصفا والمروة ديمي مال قدا متا سنهادو ولا هما يسنگا بابسسو وان تكا سنهيكتو أكانو مبايا إحرام ساتين تا هجو إحراما في الرانجر جيرو أتيرا تقوتين ديادو وان سلا كينسا مرجو رفنسا في الراتقو وان جان هندا محظورات الإحرام وان نمني هجي هدتنتوين هندا الرأو فيجي ويلي قويا هنگا هجي قوتا نمتجو هندوبا قويا قد أما قويا قد أشان يواو قويا قد أنديرا تومرا هجو متكتي إحراما تنانتا تكتشوني دندا إحرام نما خلرت ديرتا غافا سيديمي عرفا داكي أچر راس ديبئي جمرة العقبة دربته قويا خدني خيدا خنا قويا خنا أما هيكنا درا أستي هيكنا دوبا أچر دفه طواف الإفادة أما جنو خنا طواف الركني خنا روغا حجي جبا خنا عرفا راوغو ديبئان طوافا إذا خنا طوافه أسبود هيكنا دوبا خني ركني إنك أبو مالي هدنان حجيتو سر ترتيد guyya kudhan huccuma tana bobaay wanni qomarraan darbate huccuma ihramatiin deemuudha nama muda inni immoo waa qaluu fi jinniin qabu akkasi eeggatee fi xabaafnaan dubbiin isaa dhumte kana ifraada jedhaniini taaba namarra guddisa namni hedduu amma huccuu sanaan guyyuma 5 ooluun waan nama ulfaatu jecha irra caalan namanni amma tamattu hanirreefu dabarsan irra filatan jechuudha sadaffaa yoomaal jedhaniini الجمع بين الحج والعمرة جهجمة هدتو خنا حج في عمرة وليك أبدي بكتك هدتو جتشورا ما الجانين كان كرانا جانين دوبا أكم هدتا أن يحرم بالعمرة والحج حج في عمرة هدتشورا جميعا إسان هندو بكتك وليك أبدي هدتا دوبا يواو عمرة دور هدتي سنبود حج إرسيسيسا وصوت أوافا درتي أما نمتيجي خم مال دربو قبقا نمتيجي أما حجي في عمرة ما جدوبا لبيك حجا وعمرة جدوبا ما ينخل لبيك عمرة وحجا حجي في عمرة وللرتي هدد لبيك جدوبا نيا سايقة الفتي بودا أما خنا مال جديد نما حجي في عمرة ولك انديس جانيني مال دلقا ما نمتيجي خل أكريف نمني حجيك أو فهيلة سن دلقا لكي توافا دي توافا يو أم فدس بين الصفا والمروة ديما غاف حجي رادي غاف عرفا رادي بيف بكا يسابوها يو فدس نديسا بودا ديما مال تاغا أما أكبر ما حجي قفا خوباه يتسنهدي galee huccuu isaa takka osoo ofirraan jirjirre waan urgaa'uutu osoo hin dhihaanne warras yoo bira jiraatu osoo itti hin dhihaanne of eegaa qeensa osoo hin tuyne rifeensa osoo ofirraan buqqaafne bifa kana eeggatee akkuma namticha reefutti of eegee guyyaan kun fedhu 15 ta'us fedhu 10 ta'us ilaa guyyaa hajjitti of eegee akka namticha reefu kophaa keessatti jiraata maal jaaniin gaa duuba amma kana namtichi kun qiraana jedhaniif hajji umraa waliin la namtichi kun immoo akka nama tamattu'a godhee hareefu umraa qofa godhee hidhateessan kanas wahiitu qaluun irra jira duuba re'ee takka
qaluutu isarra jira maaliif nusuka lama waa lama bakka takka dalage jechuudha la dhagaa tokkoon quruphoo lama dha'uu akka jaansan hajjii fi umraa walii qabee ihraama tokko hidhatee waan dalageef jecha famastaysara min alhadii re'ee qaluu isarra jira jaaniin duuba akkaataa re'ee qaliinsaa kan isinii bayaasa duuba re'een tun akkuma gaddeemnee amma wajji haasofnu kana yoo garamnichi irraa dhufee jamatul aqabaa darbatee mataa isaafirraa gabaabse guyyaa 10 san achi boodeemanii bakka jal'aabaa dhaqanii re'ee qaluu ni danda'an bakka jal'aabaa dhaqanii minatti jechuudha yoonii fi lakkii fitinaa tana hundaa'uu hin danda'a jaan maktabaa jira waajjira of danda'ee jira kanamni fidiyaa itti kafalu dhayxeetuma achi kafaltaa isaantu sirraa qala jechuudha karaa gabaabaan akkasii jira jechuudha duuba kan akkana jedhaniini hidhannaan amma sadeen tanaa jira hidhannaa sadeen tanarraa abbaan hafedhe filachuu danda'a hidhannaan irra caaltu tanabiin keenyallee sallallahu alaihi wasallam sahaabaa isaa irra qajeelchisee ufilleedhaaf hawwiitti godhe hidhannaa tamattu'a jedhan tanin dura dabarsisanii san laaltanii hidhannaa sadeen irraa isinii rabbi laaffise filattanii kuni akkaataa hidhannaati jechuudha obboleeyyan kiyya islaamaa yaa hujjaaja beeytillah yaa warra mana rabbii hajjuu fuula deebitan وإذا أراد الحاج يوغا نمتك حجي لا توقفده تكاو عمره الأفديمو يوغا إحرام قده إحرام حجي هدا تشوفده مال تسرى برباچسا هوچو ساتا أما في الراقبتنا في الراجر جيرو سرى برباچسا دوبا هوچو ساتا أما أفضتنا في الراجر جيرو دوبا قام صادقته سنة قام صابريچه دقته نما هدو وجه ولت مخموف وان ديمو فجيچا قام صابريچه دقته يو اترا قباتس غدته ودو حجه هدن ندرو أما إحرام أفديما اترا سا متا ساعتي في أريد ساعتي في بكفيتي ساترا ساعت ديبته سنبودا هوچو أدي لما huccuu adii lama ta ihraamaaf qophoofte dhiira yoo ta'e huccuu fedhe uffata wanni isaan irraa of eegan qoftiin harkatti waan gartee quffaazeen janii kaalsii harkaa kaayachuu dhabu fuula kana ufsattaruu dhabu jechuudha malee dhalaan huccuun ihraamaaf kophaa dhalaaf godhamteen jirtu huccuma amma qaban tana hijaaba qaban kana uffachuus danda'an huccuma fedhaniin deeman fuula sattaruu dhabu harkatti kaalsii harkaa kaayachuu dhabu hammanuma dhalaa jechuudha duuba yoo dhiira ta'e amma bakka kana qaama isaa dhiqatee atira saa godhate huccuu isaa ta ihraamaaf hajjii hidhannaaf qophoofte marxoo fi afrii yoo marxoo fi ta gubbaan uffatan huccuu lamaan san uffate achirratti hidhannaan reefu anamma isinii hime san irraa ta fedhe filate achirratti hidhata jechuudha ويستحب لمن أراد الإحرام أيضا نما حجي هدتشو فديف أماس يا حجاج بيت الله نما حجي هدتو فديف أماس واني برباچ سوف مالي أكا سنتي أن يتعاهد أزفاره كإنساتس في الراجرة أفكار روسا في الراجرة رفنس بابا في الرابقاسة وان كان هنداو في الرات أيار قده قم إحراما سينو سبرباكسا مالف إيغا حجي هدته كإنساس تقون رفنس بابا بقاسون أفكار روس كيرون هندنو وان هنتان افجيجا hoggaa kana fuula deebi'ee qeensas firraa tolchee bifa kanaan qophaa'ee ihraama seenuun mala yoo fakkeenyaaf hajjii fi umraa walitti qabee hidhatu faa taate yoo hajjii qofa hidhatu taate guyyaa 10 guyyaa dila kana waan rifeensa kanaa fi qeensas tuquu hin dandeenyeef jecha amma qophaa'ee seenuu isa barbaachisa summa yalbasu amma eega kana qophaa'ee booda huccuu ihraamaa hidhata huccuun ihraamaa tun huccuu ajaa'ibaati waan nama qaraasiftuu qabdi hundi nama ihraamaa huccuu adii bifa takkaa hidhatee bifa takkaan fuula rabbii isaa dhaabbata huccuun tuni qaama dhiqatanii uffatanii yaa rabbi namatti ta'ini waan qaraasiftuu qabdi huccuu nama janaazaa fuula deebi'ee nama fakkaatti duuba huccuu bareedduu sana uffatanii huccuu ihraamaa tajaan kana achirratti duuba amma dhiqatanii wudu'atanii huccuu ihraama isaa uffatanii atira barbaachisu tokko tokko yoo qabaates godhatanii yoo yeroon sun yeroo salaata fardiitiin walirra dhufte salaata fardii salaataniituma fardii kana booda hajjii fi hidhatan jechuudha yoo yeroon sun yeroo waqtii salaataan ta'in rakaa lama niyyatanii sunnaa wudu'aa laala sunnaa wudu'aa jedhanii rakaa lama niyyatanii salaatan duuba kana malee sunnaa ihraamaa jedhanii kophaa salaatuu wanni dhufe waan hin jirreef jecha sunnaa wudu'aa jedhanii rakaa lama sunnaa wudu'aa salaatanii niyyaa fi tolfatanii niyyaa ihraamatiin lafaa kaanii amma achirratti akka reefu isin hin geessanitti hajjii fi hidhachuu seenan duuba
ويشرع التلفظ بالنسك في العمرة عمرة في حج خيستيز وان حج هدتشودي منسان مقادون برباچي سالا دوبا مقادون غاري دجچو دوبا عمرة جتة حج في عمرة جتة يواو حج قف جتة اكنا مربو سيهم سندي مقادو دندس نبي كين صلى الله عليه وسلم اكسم مقادو هدته مقادو ندندس يچودا يرون هدسن تو يروتامي نبي كين صلى الله عليه وسلم قال سا يابته دوغا قال سا اولين كاي لبيك حجاج حجي ساهدته نتسمى يوغا ميلا خينية طيارة رخينية لبيك حجا حجي قف فلوس لبيك حجا وعمرة حجي في عمرة ولك أبو فلوس لبيك عمرة قتمتوا قف فلوس لبيك عمرة جي أجر راهد أني خاصو دندنيا سندرت يوهد الناس دور كان هنجرو يا رب كن يفده إن شاء الله تعالى يا حجاج بيت الله وإن كان ما يريد الإحرام يوني في نمني هلتشو دافدي مخول صدا في الراقبات قفوا وان تقو dhibdee takka takka qaama keessaa qabaate dhibdeen tun booda na mudatte hajjii tanarraa na gufachiifti waan ju'u yoo hasodaa qalbii keessaa qabaatu taate yoo aduwwi karan na mudatee hajjii tana nakatan tarsiisa waan ju'u waan sodaas tokko yoo qabaate namtichi kun yoggaa hajjii hidhatu maal jechuu isarratti jira hoggaa ihraama yaa rabbii kiyya yoo rakkini tokko na mudate fa in habasanii haabisun yaa rabbii yoo rakkini tokko na mudatee ihraama kiyyaraa kana oolchu ta'e bakkuman itti rakkadhe sanittiin hiikkadha jee niyyaa tana qabaachuu qaba akkana jechuudha qaba maaliif ni beeytani nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam gaaf tokko Dubaa'a bintu Zubayr jedhanii intalti takka nabii keenyaan jette sallallahu alaihi wasallam yaa ergamaa rabbii hajjiidhaan fedha niin dhukkubsadhalleedha waan beeyne hajjiidhaan fedha jennaan nabiin maal jedhe sallallahu alaihi wasallam hajji sodaatiin dhibde jechan oolini ammoo yoggaa hajjii hidhattu sharxii wanni godhuu qabdu yaa rabbi ani hiikkannaan tiyya bakkuman itti qabamettiin hiikkadha jiyya wanni kun maal nama fayyadani beeyta yoo rakkinni karaan dhibdeen nama qabdee hajjirraa hiikkate namtichi kun waa qaluu fi kafaltiin jaan waan tokkollee isan barbaachisu duraan sharxii waan godheef jecha bakkumatti qabametti hiikkata nami sodaa qaama keessaa qabu yoggaa hajjii hidhatu yoo bifa kana jee waa qaluu fi waa kafaluu wanni jaan yoggaa hajjii isaa yoo karaa qabamee hiikkatu taate humaa isan mudatu tunis faayidaa akkanaa qabdi rabbi fayyaa isan tadawaame isinii haa godhu wama hajjirraa isin gufachiisu rabbi isinirraa haa qabu tunis yoo niyyatan waan nama gargaartu qabdi jechuudha yaa hujjaaja beeytillaa ثم يشرع له إيجادا نمتجه إيجا هجيه هدته بودا أما جا هدته قتاي بودا مال تسرجرا لبيك ذكري جان تجرا تند الدبسوك أبدوبا تلبيا نبي خينيا صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك خنا ونني الدبسوك أبو صوتي ساتي ألفوده ذكري سا ونني كرروك أبو رد الدبوك أبو ذكري خنا لبيك اللهم لبيك يا ربي يا من خنك أواد لبيك لا شريك لك يا ربي شريكا قبضواتي خخوبا قبرمو خخوبا أبدمو خر إركتمو خخجيلمو يا الله سمالنجر لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد فارون والنعمة قدين تيتي يا ربي خقار فمسوما خقدين ما قدو السم لا شريك لك أكلا كرر كون دي حجاجة ذكر إنساني خلدوبا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أكلا جاندوبا namni sagalee isaanii ol fuudhanii labbeeka jechuu qaban nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam jibriil na dhufee sahabaati sauti ol fuudhaa jaa jibriil na dhufee na ajaje an aamura ashaabii akkan ashaabaa kiyya ajaju sagalee isaanii ol fuudhanii akka labbeeka ja'anii sahaban nabi osoo labbeeka ja'an sautiin isaanii hamma fannaafatu takka duuba nama ulamaan islaamaa kijaan nama dhiiraa yoo ta'e sagalee isaa ol fuudhee lallabee juu qaba dhalaan ammoo hanguma saahibban isaanii dhageessiftu hanguma ofii wal dhageessan takkatti sautii isaanii ol fuudhanii akka dhiiratti hin lallabanii jaanii ulamaan islaamaa bakka kanatti waan ja'an qaban jechuudha yaa hujjaaja beeytillaa ويسن للحاج الاكثار من التلبية وننما حج الرابر باتشسو لبيك أما جنتنا حد ميسودا حمام تكتي إلى بيت ربي أوسينو تدوبا لا إلى مسجد الحرام أوسينو تي مخينا قبتس يوغا مخينا الرابويس أيار الرتس لبيك أنسا هقوتا كادن أبتشون قبدو ذكري سنة حد مهدوبا لا أبريان كي يخي إسلاما هيرين تنكا إسنين دبر دوبا حجين بيتين أكمان أما دروا إسنيهمي حج مغافت آليان نمي
tokko taa'ee ilaa raahima hoggu lama deebi'uun qaaliidha hoggu sadii deebi'uun qaaliidha nama tokko rabbiin laafteef tokko yoo taate malee umrii oduma hajjii gaafa xaaliyaan san himu namni duniyaarraa deema hireen tun bilaashitti akka isin hin kunne waaniin amma isin hin kana qalbifattanii deemsa deemtan hunda keessatti waan kana fayyadachaadha deemuu isin barbaachisa namni kun labbeekaa eega hajjii hidhatirraa eega itti fufe yeroo dadhabe yoo ta'e malee zikrii biroo si wafde subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itti da'uuti danda'a duuba فإذا وصل إلى البيت وقا بيتي أوسيني أكي تلبية دابة دوبا تلبية سأكي دابة يونم تيجي خنما تمتع عمرة قفا إلى تتاتي لا ريفو إلى الناس نيميتين جرا يونم تيجي خنما عمرة قفا إلى تتاتي أصمت أوافة سين يوغا كعبة جلقه لبيك أسا أكي دابة دوبا يونم تيجي ورا حجي لفي عمرة وليه تتاتي يوهو عمرة حجي قفيدة خريف جنت إحراما تاو سنتاتي لبيك سا سنبودس بكا تاو في بكا جروتس لبيك سا اتففودا داجة جودا حجاج بيت الله ويستحب للمحرم نمتك إحراما تقف ونبر باچسو لبيك أما جنتنا في إيغتك حجي هدته ذكري ربيتي في قراتي قرانتي في أطولت النما يجو في حمت الرادورك في ولا لا دقو قرتك سريس في دلقان سأكاته قبدي وما خيري وما ذكري وما ربين جالته إيغا حجي هدته الرا دلقان سأخلته قبدي وان فقدت نما وجه والمرمو فلما أدى معسيا دلي أدى irraa fagaachuu barbaachisa jechuudha namni amma asirratti fufneega namni hajjii harramate khoon walil muhrimi yoggaa biyya makkaa gahe hula biyya makkaa tana seenuudhaaf gubbaan seenuus jalaan seenuus kaabaa fi kibba ta'us haruma isaa laafeen seena malee karaan ittiin seenu dirqamni hin jiru nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam kullu fijaaji makka xariiqun wa manharun qaawni makkaa hundi karaattiin seenani bakkatti qalani nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waan jeen kharruma nama laafteen seenan yoo rabbiin keenya fedhe inshallah yaa hujjaaja beytillah amma gaa amnateenyatti fufne yoggaa masjidul haram jala geenye lala amma masjidul haram oo seenuudhaaf hulaasaa yoggaa geenye namni muhrimee tokko masjidul haram oo seenuudhaaf miila isaa hamirgaa dura dursee akkuma masjida keenyaatti seennu kana miila isaa hamirgaa dura seensiseet ويقول مالجا اللهم افتح لي أبواب رحمتك يا رب هلا رحمة خيتنا بني جئ مسجد الحرام أسير مسجد خين يوغا سينوس أكن وجن سينا ذكرين تكتما اتوانا مسجد وقبا ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أكراج أوغا من أسير دوبا ربي خيار مغنفدا وبوجهه الكريم فولا سابريدا سنين مغنفدا وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم جئ مسجد الحرام أسينا أما مسجد الحرام أسينا جيشورا نمتجي حجي خون يا حجاج بيت الله نمتجي أما حجي مسجد الحرام أكجن خلق بتي أسين خون أصو غما لالي كتتا سجودا غرا كعبة أكجيل دوبا مالف نمني على سين توكو زيارة إني مسجد الحرام زيارو طواف وان تفجيجا كتتا سجودا غرا كعبة أكجيل دوفه ثم يستلم الحجر حجر الأسود الرات أوافني خا بكا خنا كتلنا قلب فدا دوبا كراري جرا ملكتا جرا حجر الأسود خانو أما كعبة جلتي ديشي في تلفزيون اللالتان كنا دوبا سدود ساقه كعبة كما بتادا قده بين الصفا والمروة خنا مرقسا قده حجر الأسود خنا أسرتي يودن دي حركان تكي يودن دي دنبته يودن دبي حركسات تكي حركمسان دنبته yooniif kana hundaa'u kadadha butaate halaalu marraatti akeeke bira dabra harka dhungatuun barbaachisu yoggaasan yoggaan dhungatan yoggaa kame yoo dandeeyse dhagaa bira geeyse afaanuma keetiin dhungatta yoo afaanin dhungatuun si mijjaa'uu baate harkaan tuyxuus uleen tuyxuus waan tuyxeensan ni dhungatta yoo tuqiinsi kun si mijjaa'uu baate halaalumaa harka kan keetiin salaamtaa akeekte bismillaahi wallaahu akbar yoo allahu akbar yoo bismillaahi wallaahu akbar jettee harkuma keetti akeekata
harka keete kana deebitee dhungatu sin ajabsiisa harki hoggaan dhungatamu qaceelloo laala bakka kana nama jalan deemina namni waa hedduu dalaga hoggaa bakka kana namni waan adda addaa dalaga namni kun nama waan beene bakka bakka walitti dhufe waan harooga kaabaa kana hunda laalee harkumaan salaammatu jira kana hunda laalteetu harka salaammachaa yoo ooltees waa maanaan qabu tartiiban isinii mukaa dhaggeeffadhaa duuba yoo hajarul aswad afaanin dhungachuun sii mingaa afaanin dhungat yoo afaanin sii mijjaa'uu baatee harkaan tuquun sii mijjaa'u yoo uleen tuquun sii mijjaa'u waan tuyxeensa ni dhungat yoo kun hundi sii mijjaa'uu baat halaalumaa harka kan kee ol qabdee salaamtaatti akeektee Allahu akbar jetta yoo bismillaahi wallahu akbar jetta khalaas harka kan dhungatu sogga ishaarte kana dhungatu sin ajamsiisu xawaafa kan keetti seenta kaabaa bitaa kan kee gooteet asirraa xawaafa kan kee amma kaabaa bitaa dhiifte akkana xawaafta duuba naannoo kan kee amma itti seenta jechuudha duuba inshallah kun hoggana ittanii xawaafa guyyaa duraa xawaaftan ويجعل الكعبة أن يساره أكما ريف جنة أما نمتجو خيوغات طواف خنا كعبة بتاسة ديسيت طواف ساعة تفوفا يوغات طواف خنا كعبة نانوي ركن اليماني جانيت كجلو قلبي قلت ركن اليماني جانيت osoo bakka dhagaa kanan geenye rogni kaabaa tokko jira rukni mirgaa janiini ruknal yamaanii janiini bakka kana yoo harkaan dhaqqabatan wanni kun hundi yoo mijjaawe jechuufi malee amma haalli mijjaawu beeka namni kaabumaan naannoo malee wanni amma isinii qara'u salaammachuufi maarroon kun yoo ishaaraa ta'e malee hin mijjaawu duuba namni zahma rakkoo jira namni waan hisaaba waan rakkisu ruknal yamaaniin jaantuun roga kana ka osoo bakka hajarul aswad kanan geenye duratti dhufan roga kana yoo rabbi sii mijjeeyse harkaan tuqatta duuba harka tuyxeen kana dhungattus waa sin ajamsuu firraa dhiif yoo harkaan tuquu dhaqqabuu baatte firraa dhiifte humaa asirratti hin jiran kana duuba gaa asirra deemsa kana gaa xawaafa kan kee kana akkanuma duuba itti fufta san booda amma gaa maal jechuudha amma yogga xawaafnu kana hoo maal jechuu qabna laala zikriin amma asitti odoo nama hujjaaja haxawaafu yogga laaltan waan nama rifachiisu khawaaju'uu fi khawaljalaa qabuu fi kitaaba xiqqaa tokko qabatee qara'uu fi nama hedduu jira bakka kanatti zikriin xawaafaa ta kophatti nabiin godhen jirtu sallallahu alaihi wasallam xawaafa keetti waanuma rabbi sii laaffise ذكروا دنديسا لكن ركن اليماني أما دقا ركن حجر الأسود دراتنا في حجر الأسود خنا جد يقاق النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جج النبي صلى الله عليه وسلم رقا دقا دراسا ركن اليماني خجنين في دقا خنا جدتي نبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جاء جاندوبا تنوان انتين كعبا يقانا النوان ذكرين كوبادان جرت لا نبين كين يكجي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف طوافني وني قداميف والسعي بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة ديمونس وني قدامتيف لإقامة ذكر الله ربي فارس في جدوبا نمتي جمع كعبنا نقول سبحان الله يجودن ديا والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذكر مربي إسالات يو قرآن وما قباتي كرئيس هما إسالات جيراني كعبان طواف يجوز ذكر ربي تبقى لمي هوغا كعبنا نخنا ذكرين كوبادات ولي جانين من مجال جوز انجرتو وما ربي سلاف الذكرى طواف خانك اتفوف تججورا يرو خنا خيتيغا ويسن للمحرم نامتي كام طوافا تسين خناف طواف نكون طواف الدرة طواف القدوم يوغاتي طواف الدرة دوفينسا اما طواف الدرة دوفينسا جرابيخا طواف الدرة دوفينسا خنرتي نمني ديرا هجو uffatan harka jalaan fudhate akkam harka jalaan fudhatanii ceekuu bitarra darbatan kana ceekuu mirgaa qullaa godhanii ceekuu bitarra darbatanii harka jalaan fudhachuu kanaatu jira duuba xawaafa kana ta'etti bakka kana qaceelutti filalaala yoggaa xawaaful quduum kana fite huccuusaa akkuma durii deeffata duuba maaliif namni gariin bakka kanni dogoggora eega takka hajjii hidhatanii huccuu harkuma jalaan fudhatan jechuutti fudhatanii ceekuu sana hanga aduun diimeessitutti akkasitti deeman duuba dubbiin akkasiimi bakkitti harka jalaan fudhatan xawaafa dura hogga kaabaa hoseenne eegallu kana xawaafa kanatti huccuu ceekuu mirgaa tana qullaa godhanii ceekuu bitara darbanii xawaafan jechuudha hogga xawaafitte huccuuti akkuma durii deeffata matuma qofan haguuyne malee morma keetirratti akkuma durii ceekuu lachuu sattartee deemta jechuudha dogoggora hujjaaji bakka tanaa doggoree gizee hunda hogga hidhatirraa kaasee ilaa hiikkatutti ceekuu takka qullaa godhuun sun akkanuma hujjaaji dogoggoraan dalage malee isin bakkiti bakka tana qalbii godhadhaa duuba yaa hujjaaja beeytillah yoo dandeeytiin jiraatu taate haalli namaa mijjaa'u taate
أما يرو طواف القدوم كان خيسة جرو طواف الدرا خيسة جرا بيخا أما طواف كان خيسة طواف سدين درا تيكو سخسخني ميلا كان فاول فوداني سخسخ وانجان تيجين ساقد تيكو ميلا الفوداني ديمو تجرا طواف أفران أمو الرابودا torban irraa afran booda suutuma deemta kuyyoo haalli namaa mijjaawe haalli amma namaa bis mijjaawu suutuma deemte yoo najaa baasitti nafne wanni fiiginsaa waan jirtu kana akkuma beekumsatti qabachuu jechuudha amma duuba namtichi hunga amma xawaafa beeytin itti huyo kana amma xawaafa torba xawaafa duuba laal dhagarraa ka'ee hoggaa hajarul aswad irraa xawaafni eegalama kallu baalakum qaceello laala hajarul aswad irraa eegalle yoggaa deemne ki deebine taakka jenna duuba yoggaa deebine ammas naannoonni hajar dhagaa kanatti deebine lama deebine dhagaa kana tokko deebine sadii torba yoggaa geenya amma torbaffaa xawaafa finne jechuu amma xawaafni beeytiin xawaafan hoggu torban kana finne gaa namtichi kun beekaa gaa amma hogga xawaafu kana wuduun isaa tamaami wanni hundi xayyaare namni wuduun qabnu wuduun isaa xawaafni akka salaataati wuduu ammaleen ta'u duuba hallu baalakum laa qaceeloo bakka kana firaa eegaa duuba amma yoggaa kana xawaafa kana fees namtichi kun achi gaggasiqeet خلف مقام إبراهيم بودا ركال مسرح دوبا مقام إبراهيم جاني كعبا جما جدي كعبا جد dhagaa kana achi uga dhagaa bira dabran hajarul aswad bira uga dabran jaarmaya xiqqaa tokko kakaabayaa jiru amma diishiti isin hundi ilaaltan kun waan nama dhibu waan qabu bakki sun achi keessa maqaamu ibraahim janiin dhagaan tokko hafaanti miila namaarra jirtu achi keessa jira kanaan maqaama ibraahim janiin isa kana duuba gad dabranii rakaa lama irraa gaffagaatanii sumaan qabu akkuma sii mijjaawetti rakaa lamarra buusan rakaan lamaan kun rakaa lamaan xawaafaa jaama jechuudha rakaa duraa keessatti qul yaa ayyuhal kaafiruuna qaraan rakaa lamaanii keessatti qul huwallahu ahad qaraan rakaa lamaan xawaafaa kana xawaafanii salaammatan duuba amma yogga salaammatan hajarul aswad bakka jennu kanatti as deebi'anii taraarrii haxxii jira achira dhaabbatanii yoo danda'anii dhungatan yoonkaan itti akeekan kun dirqamallee qabu nabuma keenya dalage jechuuf malee sallallahu alaihi wasallam ta hogga dura xawaafaa sanii fitun adda addallee duuba harkaan dhagaa kana salaammatanii amma gama xawaafa bayna safa wal marwaa deeman duuba makhallu balakum ma xawaafa finne bayna safa wal marwaa deeman amma duuba akkuma waan nama hajji godhaa jiru laalaa duuba أما جما بين الصفا والمروة ديمنا دوبا سعي بين الصفا والمروة أما تكرمه هو تربة ديمنا دوبا بين الصفا والمروة خنبهني يوجا جما خنفولا ديبيان إن الصفا والمروة من شعائر الله آيات جوخلا دب سادا جما صفا في مروة فولا ديبيان دوبا يوجا جما فولا ديبيان غارا صفا جان أما تكو مكة غارا تكا تايبة تكا نياغرتن إن شاء الله وربي سنجيس يا حجاج بيت الله تايبة تكو تكا كذا أولبهني achi gubbaa dhaabbatanii kaaba fuula deebi'anii safarra jirraa beekaa gaamma xawaafni sa'ayiin beeyna safaa wal marwaa deemnu toon waajiba hafuun qabdu duuba laalaa baab mahallii cibaadaat akkuma xawaafa reefuuti duuba tuni waan armaa ajaa'ibsiisu akka reefu kaaban naannoo sanitti naannoo osoo hin ta'in asirraa deemnee gama ceenee gamarraa as deebinee asichi ceenee gamarraa diqisiin deemsidha kana sa'ayii janiin tana duuba طوافا سعي جنين ديمسا بين الصفا والمروة جنين غار صفا خنرا دابتني كعبة فولا ديبياني كعبات فولا ديبياني أسيت نبين كان نمتكي حجاجا وهركا سالمان الفوليك قبلة ديبيان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما شاء إيجا ذكري تنجي دعائي والربي سالاب تسيقودته هو قصدي وان كان ردي بيجا دوبا ذكري أما سينجي خنا أركسا والفولي لا إله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ذكري نجا دوبا حقان قبر من ربي مالين جرو خاجيسو خجراجيسو خوان هندرد دهاته خقبر كسا نبي محمد في نصر خبائل مسا نبي يسات في قوته خج إفرا كافرا بقچيسه أكنا يجوله هي كان سيرا دوبا ذكري نجا هو قصة دير ديبيه وان كان جا أما صفا قبا جرا بيه خقامت سايتين سينه صفا قبا جرا أما صفا خنا راقبوه غرا مروا فولا ديبه صفا في مروا يجون غارا توكو جچولا صفا بكر رأيه غلان تنا دوبا أما ذكري نوغا كره سفر راقبوه غرا مروا فولا ديبه
deema duuba yoo nama miilaan deemuu danda'u taate miilaan deema yoo nama miilaan hin dandeenye bakka gaariin dhiibanii jira gaariidhaan achi keessa dhiiban xawaafnis akkasuma reemta isinii mun irraa fadhe xawaafnis akkanuma yoo nama ufii hin danda'u ta'e ufiif xawaafa yoon kaan waan irra baatanii xawaafsisantu jira sunumaatiin yoo godhaitan laaltanii insha Allah warruma ufiin xawaafu rabbi isin haa godhu أما بين الصفا والمروة ديمو ديمنا سفر رابو إلى متجو خنا مقام مروة ديما فإذا بلغ العلم الأخضر على ما مقا أورونغاي تكاجرا إفا تقوداني إفا أورونغاي قما في قما قوداني سعي جاني بكا إفا سنجرو جرا يوغا قبوئي بكا إفا أورونغاي خناقاي تكوني في قميل لفافوري دوبا هنگا أورونغاي لماني قود ملكتا جرا ملكتا إرافيقاني اتدابتني جرا دوبا jidduu amma kana miila lafaa fuudhanii yoo ramaadan namaa mijjaawe miila lafaa fuudhanii fiiganii orongaadee durarraa fiiganii orongaadee lamaanii yoggaa gadachi dhaabbatanii haanwilii suuta deeman duuba amma deemsa itti fufee namtichi koon gaara safaa hanga horooti duuba dachiin tun adda dheertu ni ilaalta yoo rabbi fedhe ogola ittan duuba laakiin hundi si jaarmaya keessa masjiida keessa miilumaan deemanii insha Allah amrii laaftu yoo rabbi fedhe insha Allah amma hattaa yasila ilal marwa hanga marwa ol koru deema amma safarraa buuneemi bakka orongaadee alamul akhdar bakka jana tana fiine amma deemee marwa gubbaa ol baha yoggaa marwa irratti ol bahe ammas kaaba fuula deebi'ee akkuma reefu hogga dura safarraa hawsan jammare zikri reefichi jeesan jee kaaba fuula deebi'ee du'aayii waan rabbi isaa laafis irra buufate amma marwa irraa bu'ee gama safaa deebi'e ammas duuba laala gama deemsi kun akkana deemte akkana deebi'uu jechuudha duuba gara safaa deebi'a duuba yoggaa bakka alaamaa orongaadee magarroo tana gahe amma ifaa tokkotti godhan ifaa magarroo itti godhan amma gamaa gamatti ifaa orongaadee jira bakka biroo ifaan adiidha achi ifaan orongaadee yoggaa bakka san geesse fiiginsa eegalta hanga orongaadee lamaanii dhuftutti fiida duuba waa xiqqishuma takka akkana miila lafaa ol fuutee saqsaqte achi dhaabbatta duuba amma hoggaachi gahee suuta deema kalaasan booda duuba faizaa jaawaza alcalama talamaanii bira orongaadee lammaffaa bira hogga dabre suuta deema hanga safaa dhufutti duuba amma laa xawaafa tokko jechuudha reefu asirraa deemne ilaa marwatti xawaafa tokko marwarraa safatti hogga deebi'an lama asirraa hoggachi deebi'an sadii akka deema amma xawaafni kungaa laalamma deemsi hoggu torba akka deemna duuba deemsi asirraa safarraa kaatee ilaa marwaa deemtu kun tokko jaama marwarraa yoggaa safat deebite lama asirraa achitti hogga deebite sadii akkam jaamamoonni kuni xawaafni shawxiin kun ilaal torban kuni safarraa eegalame marwarra dhuma jechuudha duuba laa bakka kana qajeelotti fira laal nama tokko waan na qunnamee jira bakka haati duuba gurbaan tokko saahiba keenya ture amata 10 dura duuba hoggaa sa'ayii kana umraa goonee beena safaa wal marwaa kana deemne namtichi kun turee nu boodana dhufa duuba saboo ati maaliif akka turte jennaan sa'ayiin godhu jiraaja saboo sa'ayii akkam goota sa'ayii kana namtichi kun akkitti godhu safarraa ka'ee marwa dhaqee safat deebi'ee taakka jaa duuba gurbaan kun laal namarraan qaraan yaa jamaa qajeello firaa laalaa duuba safarraa ka'ee marwa dhaqee marwarraa safat deebi'ee taakka jaa duuba hoggu 14 jechuudha duuba edaawwanni isa mudhii qotee guyyuu jala hambisu tala duuba hoggu 14 xawaafa akka akkana isinitti hin taane safarraa ka'anii yogga marwa dhaqan taakka marwarraa yogga safat deebi'an lama amma hoggachi deebi'an 3 4 5 6 7 safarraa eegalame marwarratti dhuma jechuudha amma beena safaa wal marwaa sa'yi waan jaamtin duuba yeroo kana maal goona amma beena safaa wal marwaa yogga deemnu kana maal dalayna afaaniyyoo maal jenna zikruma heddummeessu akkuma reefut du'aa'ii waan rabbi si laaffise godhu laal du'aa'iin takka taasii argamte tajirtu abdallah ibnu mas'ud farra ammallee abdallah ibnu umar farra rabbi ighfir warham إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم يا رب نورارم رحمة نوغودي أتي أرجادا موتي جبادا جيتشور اسم معناسي ذكري تناس سبا تناس نجيت تدوبا تنجيتشاو يوتا نجيت سماتي معلش إن شاء الله اللهم اغفر وارحم رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم سعي رابها قابل سوال مروة جرا خانات جيتشات ذكري بروتي في الدعاء والرب سالاب في سيقودا طواف في بين الصفا والمروة ديمون واني قد بولا دربتو واني قد امتف لإقامة ذكر الله كم نبي كيجي صلى الله عليه وسلم أسيتس دوبا ذكري مرب سر الله في سجدتا خيساوتين أما قرأتنا إره الدمي سجدتورا أما كان امتجخون طوافسا بالسعي سا بين الصفا والمروة فته ما لرقني أما طواف تربان كعبانيس طواف لم تجخوني بين الصفا والمروة سعي وقو تربا قولي أما قرم ديما
bakka mataatti gabaabsanii deemagaa yoo namtichi kun nama hajji nama umraa qofa hidhate ta'e akka reebu sin ilaalga nama umraa qofa hidhate yoo tahe amma gama mataa itti gabaabsanii deeme mataa saafirraa gabaabsa abbaan umraa heesan umraan sa'asit dhumte jechuudha dalagaan umraadhaa waa sadeen kan dalaguudhaan dhumte xawaafaa fi beeyna safaa wal marwaa deemuu fi mataa gabaabsuudhaan dalagaan umraa dhumti namni duraan umraa qofa hidhate asitti amma hiikkataa wilii khalaas hanga guyyaa 8tti hiikkatee ta'a jechuudha abbaan hajjii fi umraa walitti hidhate yoo hajjii qofa hidhate osoo xawaafa kanaa beeyna safaa wal marwaa kanallee yoo sa'ii kanallee godhe osuman hiikkanne asirraa bahee gara qubsuma isaa deebi'ee ta'a dhiira yoo ta'e ni gabaabsa dhalaa yoo tahe naannoo isirraa yoo rifeensa mataa sirraa hanga birkii qubaa takka fiinxarra gabaabsan jechuudha li'annahu mataan rifeensi dhalaadhaaf boona yoo jiruusii waan ta'eef jecha irraa ciruu rabbiin yoo haaduu ruksaan goonee fi hamma birkii qubaa takka huccuma jalaan gabbaasanii fiinxarra waa xiqqoo maqasaa muranii maashaa Allah yoo tamattoo ta'e achitti dubbiinsaa umraa wanni jaan dhumte jechuudha. Hoggaa hanga sadeen kana dalayne amma namni duraan umraa qofa hidhatee dhufe sun kareefu hogga dura hidhannaa sun umraan isaa ammaasit dhumte as boodani hiikkata duuba namni hajjii qofa hidhatee dhufe yoo hajjii fi umraa walii hidhatee dhufe khalaas sun amma hiikkachuus hin danda'u asumarraa achi bahee gara qubsuma isaa deebi'ee ta'a hamma arafarraa naannawee deebi'utti hiikkachuu hin danda'u duuba kuni asitti irraa baane duuba. وإذا كان يوم التروية يا حجاج بيت الله هوغا أما قيان سديت تفاقي أما لا قباتيز الحجرة قيان سديتي جينيغا أما وليغا حجاني قيان را خنبودا ورقرتي أما عمرادا خنندي ولي كعبات مديبي طواف سنادا قيو طواف أولو دندا ور عمرا خما هيكا خنججورا فإذا كان يوم التروية قيان سديتي خقيا يوم التروية جانين كن قيا ما باتيز الحجرة قيان سديتي يوغاغا ياما استحب للذين أحلوا شوف لان ورا هيكته ورا عمره قفا قدي هيكته سنيف نبر باچس أما هجو ساني تا أما في الرقبان تنا باساني هجو إحرامات دراسا ديفتني قاما ساني ديكا دكا قيا دور هيدتني ديبياني حجي أسر راهيدة دوبا بكو مجرن الرا منو مخيسة قلن الرا حجي في هيدتني ثم يتوجهون إلى منى hujjaaja wajjin gama minaa deebi'an amma gama minaa deebuun kan nu hunda amma jechuudha wanni garaagarummaa nu godhu wan namtichi umraa godhe asirraa arra hidhata namni hajjii fi umraa walitti qabe yoo umraa hajjii qofa hidhate sun ihraamarra deebuu isa barbaachisa duraanuu ihraama hidhatee jira akkasuma qaxitaa karaa minaa deebina guyyaa 8 amma hundi hujjaaja warri umraas hidhate asirraa gama minaa sossoona osoo aduun hin zawaalle duratti odoo aduun hin jallanne zuuriin hin geenye duratti mina geenye achitti zuhri fi asri maghribaa fi ishaa'i jam'ii wali goonee qasriis godhanii duuba achitti qasrii godhanii salaatan duuba jam'ii osoo hin ta'in qasrii zuhriis rakaa lama asriis rakaa lama ishaa'is rakaa lama salaata shananarra mina salaanna guyyaa 8 kana duuba subii boru ganama hanga ga'utti asi salaanna duuba ويسن للحجاج warra hajji hujjaayatiif ni sunnaadha godhamanii barbaachisa mina buluun yoomu tarwiyaa ka jennu kana amma guyyaa boru arafaa kana beek halkan saylaffaa kana jechuudha guyyaa 8 makkarraa kaanee mina kana dhufna guyyaa halkan 9 khabaru arafa dhaabbachuu deemnu duuba nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam guyyaa kana asirraa sosso'eet waan mina bulee jecha nuti achi buluu nu barbaachisa duuba sunnaa godhama yoggaa fajrii salaanne shuuf guyyaa saylaffaati arra guyyaa jabaa beekiga guyyaa 9 amma arafa dhaabbachuu deemnu kana subirraa yoggaa baye namni hujjaaja waa xiqqoo dhaabbatanii hamma aduun ol baatu eeganii yoggaa aduun baate asirraa amma mina kanarraa gama arafaa deeman labbeeka jechaadha Allahu akbar jechaadha rabbii fi zakkaraadha hujjaanyi kara arafaa deeman jechuudha duubaga warra gartee amma gama arafaa deebi'e kana akka nabiin keenya dalage sallallahu alaihi wasallam namira jaanii bakka qubatanii jira yoo haalli namaa mijjaawe amma immoo haalli waa namaa mijjaawu zahma waa namatti hin dhiiftu akkasi duuba kana bira dabarree deemna jechuudha فإذا زالت الشمس يوغا أدون زوالته نمني حجاجا خن زهري في عصري جمعي قدني قصري قدني صلاة مسجد الخير مسجد قد جرى عرفا قامو قوسينو ديما يو جمع إمام دقبتا ما شاء الله إمام وجين صلاتني صلاة خنا ركالة ملما صلاتني زهري صلاتني
عصر لفا أولكاني إقامني أمو ماسر رقا في دليل صلاتني وان فولدر ديمني عرفت أبتشو ديمني جيجا صلاة أما لمان كناسي صلاتني دبران جيجورا يو إمامة أكبتو باتيس حجاني ودوءتنيتما أذانتني زهري صلاتني أما سلفا خاني إقامتني عصري صلاتني جمع التقديم جنيني عصري أسفلتني زهرتي صلاتني جمع عرفة البهن دوبا أسيقا قويا جبان قارة دوبا يا حجاج بيت الله قويا جبان أسيقا الحج عرفة خجان أسيقا قويا دوبا أما عرفت ألبان راري عرفت دوبا وعرفت كلها موقف عرف يقاجان بكتي هند رارين عرفة بكت أبتن الراي نبي صلى الله عليه وسلم جبل الرحمة بكجان كان جلد أبتت ما يجي صحابات وقفتها هنا خلو أنا سنت أبت لالتني قرتنيمي وعرفت كلها موقف رارين عرفة هند بكت أبتني بك نبي أبت قفل أبتني والانفتن هذا رارين عرفة بكفيتني أبت أجي نبي صلى الله عليه وسلم حيما قده وقار جبل الرحمة خروف ونفتن كان سنجرو راري عرفة خيسا بكم ربي سيلا في سيد أبتا قويا جبان قويا أرآتك يا حجاج بيت الله يا حجاج بيت الله ويستحب للحاج نمتج حجي خناب أما راري عرفة خيتي قبل فولة ديبئة تابه دوبا كما كعبا فولة ديبئة دوبا ذكر ربي تفخبا تناغلي دعائي ربي تويواتو استغفارا حركسا الفودي لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يقول عرف أي رجال وان أنجي نافي نبيون ندر دبريس ما النبي صلى الله عليه وسلم قل عرفه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الرجال وان نافي نبيون جنة راري عرفة سنجان دوبا يا حجاج بيت الله قيان عرفا خن بلا شي تكسرين كن دوبا قيان كوني قيا جبال دوبا سنان قيان نمتكت أبتو أسكيت تارا صومنا سن صومنو نتقافة ور بيجرو صوم يوم عرفا جنة صومن ور حجاجا وان سنر جبا هركاك أبوف ججا صومن رسالي رامبر باتشسو قوة الراري تنخيص أبتني أرأغا يا دعائي وان كان أجوفيتو يو أرأس خوته أنم بي خطوبة يا ذكري وان جوفيتو يو أرأس خوته هيرين تنقو يا إسين ديبتون جلو دوبا ما من يوم جنبين كي صلى الله عليه وسلم قويا ربين إبدرانا معتقو حكا قويا عرفان جو جنبين كي صلى الله عليه وسلم قويا ربين قبروتا سا إبدرا بلسوس حكا قويا عرفان جلو جدوبا ربين قما قبروتا سا قد إهاتيت قبروتا سا خنالال ملايكات لا تجان دوبا فيقول ما أراد هؤلاء يا ملائكتي سوف منكم معلومة في الأجاج دوبا لا ربي سبحانه وتعالى أكلا جاء ربي ملائكة ورد الشي خناني ورد سميت لا قبرو تنكي يلال انظروا لا قبرو تنكي قلال دچي فاقوت نراد افن قام ساني نكيسني متى ساني قافاقوت أني دچي اشهدوا يا ملائكتي أن جرخنا على ربي أنجر ربي سبحانه وتعالى يا حجاج بيت الله قيان كن أكسين دبر دوبا حجاج أما قيان خيد ذكي ربي الجباد نابتا قدسا دات بغتا والكيد دابت إرى قداسا دابتا فتا وقد دبس قتا وقخانسي دابتا ذكري في دعاء يو ديبوتني دوغا يو أدون اتباسة إلا في الرقبة وما دور كان نجر إن شاء الله تعالى حال خنان وان ياسو يو بيلويس نياتا ندوغاز ذكي ربي الجباد شاولا وقا أدون زوال تخنا الراقبة إلى أدون سنتوتي قيا خنقا يو دعائي في تلال برانا أويرون واتن كتلين سيالا في دوبا اتخرجوا قبل دوبا أنا يا حجاج بيت الله ذكر ربي الراحد دميسو خشوعا قلبي في قبني ربي في ويواتني حنق إلى أدون سنتوتي زهري سلاني إلى أدون سنتو أكاسي دابتا ججورا بكا خانك أتيلو بينا حجاج بيت الله نموني قريد مدام سوكا منوغا أدون غارر غرغلتي أكنما لفاخاني رورا أندوبا رورا إنسي خل إسن سوسين دوبا عرف لال سنة النبي خينيا صلى الله عليه وسلم نمني عرف دابتو إلى أدو سنتو دابتو رسنة النبي خينيا صلى الله عليه وسلم يوغا أدو سنتي أسر أما قم مزدلفة ديبن أما خراغ نمر رادفني أسديبو ديبن أما توبا وإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام رب القرآن خيس الجوخنا عرف الرأي يقاس دنقلاتا مشعر الحرام براتي ربي فارسا خجو قم مزدلفة أسديبنا يا قويا كان الجبادة يا قويا كان الجبادة
يا قويا دبين كيس الجباد يا قويا نمن خيسا وركسو أسيقا بكي الصبري برباجس شريكني شريك ساتي صبرو جارسا جارتي يو وجرات ولي أوسو دبا يونما بلا جراتي غرغارو قويان أكا غاريتي والغرغاران عرف الراقم مزدلفة قويا ديبنو خنا قويا لا فاجتني لكاونا دوبا أكاسي دوبا asirraa amma gama muzdalifaa as deebina suuta deemna akka nama hidaa ooletti uf hin habarsinu sodaa rabbiitiin labbeekaa heddummeeysaa ammas shuuf laal ammas hoggaa as deebinu labbeekaa teenya heddummeeysaadha garam deebina mash'arul haraam yoo muzdalifa gara jaan kana as deebina bakka buluu deemnu amma duuba amma gama as deemuu deemna bela fuula as deebina duuba amma arafa oolle rabbinu irraa haa qeebalu inshaa allahu ta'ala فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة حجان يخيوغا مزدلفة جان صلوا بها المغرب مغربا كتي ركا لما صلاتني إشائي ركا مغرب ركا سدين ساتني إشائي ركا لما ساتني جمعي يقول أنا مولد جمع التاخير جانيني مغرب خلال صلاة وانا ما بيجينو جيجا إشائي رتي فوزدر جمعي يقول نيتني hanga muzdalifa dhufanii deeman muzdalifa gaa nabiin maal jedhan muzdalifa gaa dhufarraare muzdalifa hundi bakka qubatanii duuba muzdalifa huduuda muzdalifa jedhanii daangaa jira huduuda muzdalifa nihayatu muzdalifa bidayatu arafa hundi daangaadha jira bakka kana qaceelloo feega namni gariin muzdalifa jee arafa keessa bula duuba gariin nama ammas muzdalifa jee ol kutee mina keessa bula hindi goggorinaa bakka kana duuba arafarraa yoggaas baane loohaa dhaabbatuu jira بداية عرفة نهاية عرفة بداية مزدلفة جادوبا عرفان أسيق قولة بمته مزدلفة أسير راخات يعني لوها دابتو جرا سوتر سباتا سوتا جتني وهند إيق كادمتن لالتني يقا مزدلفة أسينتن قبتني بلاني آسيق عربك بلان دوبا يا حجاج بيت الله يقا أما مزدلفة سين خنا hojjaanni kuni namuuga akka fifiru deema bakka kanatti hin dogoggorina duuba hundi nama gaara faca'anii dhagaa guuruu seenan duuba barkanii hun qubatiin gaara kana laarree uuma gammoojjii ta gaara keessa addaatu namni akkas fakkaata duuba gaara faca'anii dhagaa guuruu seenan ufin cinqinaa isin kanaaf duuba dhagaa kanaaf ufin cinqinaa usaa qubsubateessan qubadhaadha bulaaf irraa duuba maaliif nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam muzdalifa buleeti ganama دقاقو نافودا جي عبد الله بن عباس اي دوبا لا اي يلتقط له العصا بعد انصرافه من المشعر الحرام دابته من الديم يقا ديمو هو قسن دقافري تربى نبي خي نافودا صلى الله عليه وسلم اما اسب الله مشعر الحرام جاني نانوا مسجدا خنا بكا غافا درا مسجدنا ما مسجدا جرا نانوا سني جان علماء نوغا جام بكي نبي غافا سن دابته غنما يوغا بريه ما يتنيني سبي صلاتني هانغا دچين افتوتي achi dhaabbatanii zikrii godhanii rabbi faarsaadha godhan duuba dhagaa kana amma ganama kana yoo rabbi ta'e dhagaa firii torba waan gartee hogga dhaqan jamatul aqabaa darbatan dhagaa firii torba asirraa nabiin keenya fudhate jechuudha sallallahu alaihi wasallam guyyaa biroo sadeen nuun dura hafe immoo wanni asirraa dhagaa qophoo'u hin jiru guyyaa sadeen boolla darbachuu teenyu kana yoo rabbi ta'e dhagaa minumaa guuranna kana duuba laala guyyaa tokkotti dhagaa maal jettaniini diidamii fi tokko nu barbaachisa guyyaa tokkicha duraa amma minarraa muzdalifarraa dhufnu haa dhagaa torba fudhee dhufna boolla takkitti qofa darbanna guyyaa kaan ammoo yoo rabbi fedhe guyyaa sadeen kana sadeen fuulduraa dhagaa torba bakka sadii darbida kana minumaa guuranna malee wanni sinqii hiine ufiin cinqinu jiru bakka kana hujjaanii tokko dhagaa fuudhanii bishaaniin dhiqanii taaba of godhan yaa hujjaaja beeytillaa amma kana goona duuba ويبيت الحاج حاج نمني حاج خلرا مزدلفة بلا جنة دوبا بكا خنا وان غرغر باسونو برباچ سوجرا نمني للافان دلوني جولين نمني كدلادا اوسو تمبريني اوسو بريني هوغا الكا ولكا دبري يواو ساعة سقل بودا مزدلفة خنا الراس السوئي غرمنا ديموني دندا آخر الليل نبي كنيا صلى الله عليه وسلم بيرا ساتي في عبد الله بن عباس نبي كنيا بيرا سا ورا الله فخت رخصانا غوديت اوسوم برين مزدلفة راديم نيجا دوبا كجلو دغه فدا بكا دوبا نمني كدلو هادي نمني كبيرا دبا في جولين هوغا هلكان غما آخر الليل غي ساعة سد بودا مزدلفة راس السؤوني دندا دوبا خرمنا دوبا نمني مو برو ججبان حجاني achumatti wanni isaaniif barbaachisu achuma bulanii subii salaatanii fajrichi salaatanii amma lafti isaanii iftu mash'arul haraam bira dhaabbatanii achitti du'aayii godhanii zikris godhanii hamma
دچين ديمتي أدوم بهوديها تتي تراني هجاني جراخا ورّي ضعيفة إيقال كان آخر ليلي تي ديموني دندهني جتشو أدوبا لا فنتي ربين قد يفجتشو سبحانه وتعالى أما ثم ينصرف إلى منى كما منى ديمن أصعدون بان درت لا شوف ورّي هجاجا خاغرتي قوا قبو خاجبين قبو ورّي للافان درز آخر ليلي سوسوني دندا كما آخر ليلي كريف جنة دوبا ورّي هنا ما هو قد ديمتي أسر راخاني كما منى ديمن دوبا ويانا راخون قبو يا جبادا ويانا أما قانا من خيسا ورّكسوس خنا ويانا من خيسا خفي قد أمسرس ويا خنا أرقا أف إيقنا جبدو فيسا نال guyyaa kana kayate himma minaa duuba heddumina maa isin himmamsiisin hin dogoggorina ba'aa guurattanii bakka jamarsu akabaa darbatan